bile tazdan son. Canıcılım canım, canım anılarım. Ünlü bir söz olur, külküye neşat benim. Canıcıldı toz olur. Ünlü bir söz olur, külküye neşat benim. Canıcıldı toz olur. Canıcılızlar millet. Sahnede Nurlan Mesih. Nurlan Mesih. Şuradan bakalım. Assalamu alaikum arkadaşlar. Buraya bakayım, bir seni anlayayım. Şırıkta tuttular, seni ömür kırılan. Bakıp gelmez, vars, şova, boynuma kar salasın. Aman da dileğini. Arkadaşlar şu sahnaga çıkan ırdagan çalpı Kırgız estrada yıldızları Dinara Kulova, Gülnur Satılır, Hüseyinov, Meyla, Nurlan Mesih. Sizlerge arnağız kelip жатат. Canıcılızlar menen. Canıcılızlar men hurmatly Kırgızstandыкlar. Bugün bardığımız bileğiz, sebebi uşağım. Canıcılızlar millet. Canıcılızlar men hurmatly seni. Bayram oldu karap olsaydılar. Kırgızımın jigitleri barmız be? Azamatlarım. Bolmaz armanı, suntar bike uçup ökülüp, Kumparga arkaçan yoldoş canları, Geceli düşmana saklagan, hiç kimge öz dili sakmagan, Çocuğu çekilmez kıranları, Kırgızı kılımda damdagan. Ah mutlu canından, alan onu çağırgan, akıl kızın bilmesi, koydum ne kılamın, basam görmezim, ay, baktım ne kılamın, cansam can basam, canım ne kılamın, çakşısız açmağa, 100 yılgaca şoçuday, Sizlerge arnağız kelip жатат. Canıcılızlar menen. Canıcılızlar men hurmatly Kırgızstandыкlar. Bugün bardığımız bileğiz, sebebi sana yetiz canım. Birbirine tazdan son, canıcılım canım, canım anılarım. Birbirini söz olur, külküye yaşat benim, canıcılım toz olur. Birbirine tazdan son, canıcılım,
Surahanım dileğenim benim olsun. Ömür boyu tüm benim canımdan bu. Canımdan bu. Canımdan bu. Bir kırmızı benim alacağım. Surahanım dileğenim benim olsun. Ömür boyu tüm benim canımdan bu. Canımdan bu. Dağır yolu, Batın'dan olup, sarıkların dağır yoluna çıkıyor kalkmayız. Usul yıl, жалпы yıllara yurtun için can жақсылықтың, тіршіліктің, молшылықтың жылдары olsun. Yüzünüzden ne çıkasan, жылмайы кетпесін. Бай болыңыздар, дағды жолы, байрамыңыздар менен. Emin bayralı. Урматтуу кыргызстандыктар, жаңы жылга аз гана убакыттар, саналуу мүнөттөр гана калды. Мына бүгүн жаңы жылды чогуу Каракол шаарында тосуп жатабыз. Жаңы жылдык маанайыңыздар кандай? Бүгүн жаңы жылда Кыргыз эстрадасы легендалары отурушат. Динара Акулова, Гүлнур Сатылганова, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек, биздин Тогузбаевич агабыз отурат. Жанашма эле Нурлан Насип. Бул жакта биздин абаларыбыз. Жанашма эле Урмат Усенов. Жана кеткен Сайкал Не oldu? Çok yeni karasak. В лесу она зимой и летом стройная, зеленая. Зимой и летом стройная, зеленая. Была. Çok rahmat. İsa Nurkulov. Çok rahmat. Ой, рахмат. С Новым годом, с новым счастьем. Эй, надо идти, надо. Дайте. Они ко мне идут. Эй, Светка, так какой-то Hadice. Hadice, bunday tursan. Kuday iди. Кандайсыздар, жаңы жылга даярдык жакшыбы? Мен бүгүн гана убакыт таап, жакындарыма билектерди алам. Баарына ылайыктуу билекти тапканга аракет жасайм. Биринчиден акчаны чыгарып алалы. Кыргызстан коммерциялык банктын лимон утуу акциясына катышып, картыма билинбей эле 60 000 сом акча топтолуп калыптыр. Кандай сонун? Бул акция 31 январга чейин уланат. Сиз дагы мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербей, сөзсүз катышып калыңыздар. Жөн гана банктын М-банк мобилдик тиркемесине катталуу үчүн шилтеме менен бөлүшөсүздөр. Ар бир катталган адамдан балансыңызга 50 сомдон түшүп турат. Болду, эми билектерге шашылалы. Эң биринчиден Тайтама билек алганы келдим. Тайтам 79 жашта. Акыркы убакыттарда начар угуп калдым дегенден кулагын текшертип, атайын угуу аппаратына буйрутма берген. Эми апама, жеңеме, инилериме, сиңдилериме белек алалы. Кимге кандай белекти алганымды эртең көрсөтөйүн. Ал эми азыр бардыңыздарды келе жаткан жаңы жыл менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Все, көрүп атасыңарбы? Все,
Десек бомба билеме. Ооба. Эмне мынча аз элдер? Мен балдарыма өт болуп атпайм, айткам да 12-де сон болот деп. Уктам. Уктайм? Ооба.